Jesu Christar jangane Matthew do salam thiu khaye right thu boga hai Christian education tu sai kamlum maigu ta si tiram ne point ni sum ini kasiu point na dingkhane krai boga alunio si bambo bible kenga hai Proverbs chapter 1 verse 7 ga rikhai bamse tingwang do pingjo lungbo se the si ningting go phi bange te wase muthiu ne si sinalio Christian education te misai right thu baga tingwang da lio lu tawbo tingwang do si bo alio do dam khai bo go paramba alini lungwang bo go ai palam maja kadam pawde lo pingja lu tawju lungbo te wase ini ago mukumga ini kasibaga aise kamlum maigo ta si khalle te wase dingkhani tingwang do lu taw maja tingwang do ping maja John padum som pren krisroga rihai kabamose tingwang ne muthiu lenjengane pana pedo katpa khaibo sibosi alinu pra thiuja lutoma ke sai alu hoga Christian education go value se hama tiboi min to khai ni gania tingwang lalui se pra ka thiuboi alu Christian education lenjengane tingwang lalui si do jun nen simaja alinu pabo tingwala luisido alunyo maning taw tan ja alu lulung se tingwangu maninga lungkhaibo tiwasi dido alu kamlu maigo tashi kharga jawe tiwasi nikhani alu lyangmai khoga maja tamtambo churches gadido saragi kyubo sinio kha saraki kyubo sinio alu lain suine wine te was kenga bame irasisi mawite luwe Christian education je how ne da sai family se important ti we family ga na tingwang do ping how pat bo family ga na tingwang la lui se ate je kati khangbo te mi sai ale ne society ga lung butinga ale hoga tingwang ale rintinga tingwang jawa me te was mi ne sine kanam baganya society mathiu lenjeng na lio lung sai suja kamlu mai khannya kulu tingwang de ping lungbo maja tingwang la lui se ali simi da sai mai khoga dinron tatbo mai khoga tingwang se kring mara wange tije din tatbo tingwang lenjeng na sakhi tingwang lenjeng na chap khaibo tingwang lenjeng na sakhi thiu khaibo tingwang la lui sido alinu mai mathiu do dinon tatbo tiwase ago mukum gara Christian education ne de lu khaye thank you